Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها المسلمون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد sinina atau madafa'na Allah Ta'ala yang karim sihri fa Allah Ta'ala tazukur mapuji lori sesi arajanna fa Allah Ta'ala nasabak fama sisi matana sehingga nata padang kemana seki hadir rion rumah berakat yiwi mudah-mudahan ahadar ketak yewi yarfas sabarna riat dan pengemana ngisinin dosa-dosa tak makotofaro rilolongan rio famasi nafang Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin makotofaro femang salawat nani bapak selamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, satu-satunya Nabi yang cinta kepada umatnya yang hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatun namelo irfas sarang watakkalin sibah nyawana aga tuli nengaran Nabi. Apakah harta yang dia ingat? Apakah jabatan yang dia ingat? Tanya. Tapi aga tuli nengaran Nabi ta ummati 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 ummaku nasfo. Satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yaitu fang Allah Ta'ala nafan caji yewe di nailul lisa ang kamalat tu pasangan Faradi nafan caji riasanya fatan narekku digaterang. Allah menciptakan laki-laki berpasangan dengan wanita, dan Allah menciptakan kehidupan berpasangan dengan kematian. Maka firman Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Tungka
tungkek sini nama kenyoy akan merasakan yang namanya kematian. Dia nak kena malolo, dia nak kena macua, dia nak kena tosogi to kasiasi angka fangkana diga fangkana mati mana mati. Benne isyarana dia nama te tahu nasaba asogiro dia nama te pengulut tak Nabiullah Sulaiman. Nasaba pengulut tak Nabiullah Sulaiman atau sogi matan repangka na me gawaran peran na tapi angko mati betul. Benne isyarana dia nama te tahu nasaba alasina dia nama te pengulut tak Nabiullah Musa. Nasaba pengulut tak Nabiullah Musa kemalasi. Tapi agak betul-betul. Nah sebab cik di metode masyarakat amat temani kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, maka kita harus bersiap-siap merasakan yang namanya kematian. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, angka cik di hadis. Hadis ini ketika malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah. Nasihat ini disampaikan untuk Rasulullah dan terkhusus buat kita semua. Agna malaikat Jibril, ya Rasulullah, aish ma syi'ta. Wahai Rasulullah, hiduplah semaumu. Tunggu aku nasi melolong. Mau beriman kepada Allah silakan, tidak mau beriman kepada Allah silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Itu nak kena batasi kita Allah Taala. Lo kena semertepur dengan Allah Taala, dia belum mertepur dengan Allah Taala. Iko bawa, dia nak kena batasi kita Allah Taala. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat kalian pasti akan mati. Mati mana gitu mati. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mereka lagi ini ajal tak dinagar kesempatan tak untuk bernegosiasi kepada Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta kepada Allah. Fuan, jerana kasih tali nyawaku, jerana mata cabui nyawaku, lo aja anakku, lo aja indokku, lo aja bedeku. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Yang kedua, agnas malaikat Jibril, wahbib man ahbabta. Cintailah apa yang kalian ingin cintai. Fuji mana ini nasa sinina ini merayu fuji. Cinta kepada dunia silakan, harta silakan, jabatan silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Ditunang kena batasi kita Allah Taala. Lo kena sepuji wirasanya orang parang silakan. Cinta kepada jabatan silakan, keluarga silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Tapi ingat, fa innaka mufariqu. Apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Anu nafin ragam ma'anu miki Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Sininna yang kiri lebo na tane fanana sa Allah Ta'ala. Anu cinam bumi bau. Yang ketiga adalah malaikat Jibril. Waf'al ma syi'ta. Kerjakan apa yang kalian ingin kerjakan. Figau mana ini nasa sininna yang melayani figau. Mau mengerjakan sholat silakan, tidak mau sholat silakan, mau jadi orang jujur silakan, koruptor silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Ditunangkan batasi kita Allah Ta'ala. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Apa yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini, mabecu giga malapotol giga, cedek tol giga megatol giga, mesti angkamanat tumatu pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, nari makwan dan naro, nawar mau fikir umur malam tefang Allah Taala, nawar mau fikir adisi-adisinya from Allah Taala. Malah kita mempergunakan sisa-sisa waktu kita.
Malah kita mengkalkulasi diri kita dari kira-kira aleta makada angkamu gado kung wadi ngutili mengulur yolona from Allah Ta'ala. Kasabak nego to sa gisalata makukwe tuli na fikiri kibiko carana tuwa manya-manyama tapi dena kana fikiri kibiko carana mati manya-manyama tuli na fikiri kibiko carana tuwa masana-sana tapi dena kana fikiri kibiko carana mati masana-sana. Maka daripada itu, marilah kita mengisi kehidupan ini untuk mencari bekal kita di akhirat nantinya dan senantiasa memperbaiki akhirat kita untuk menuntun kehidupan kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rejama mana sini nafsirana fa Allah Ta'ala narini mirwi sini ngabak desangkana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء. اللهم نعوذ بك من العذاب الكبر ومن عذاب النار ومن عذاب فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وليرحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله